Murakaza neza abakunzi ba Sporty Vibe TV kabisa, bakunzi ba Radio Rwanda, by'umwihariko urubuga rw'imikino. Muri iyi minsi urubuga rw'imikino rusa nk'urwakubiswe n'inkuba, rusa nk'urwacitsemo kabiri. Urutirigongo rwari rufashe cyo twakwita urutirigongo, cyo twakwita abanyamakuru b'inkingi za mwamba uko ari batatu bose ubu nta barimo. Niba abanyamakuru bafite influence nini cyane muri siporo mu Rwanda, abanyamakuru bafite abakunzi benshi mu Rwanda, abanyamakuru bafite sources zitandukanye ahantu hatandukanye, abanyamakuru bashaka kurekura zandani kugeraho kabisa. Ubu tuvugana ntago bakiri kubarizwa mu rubuga rw'imikino. Abanyamakuru batatu b'inkingi za mwamba aribo Lorenzo Christian Musangamfura, Rigani Rugaju ndetse na Kwizigira Jean Claude Louis. Abo ngo byagenze gute? Habaye iki? Wenda ibya Lorenzo na Rugaju wenda byumumaze iminsi mubyumva, ariko se ibya Kwizigira byo biteye gute? Birava he birajya he? Icyo ngusaba no kuntega amatwi witonze kabisa, ukaniza iminota mikeya ugakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira tubana muri aya makuru update zitandukanye za siporo mu Rwanda. Ngo byagenze gute rero? Rugaju, Rigani, Lorenzo Christian ndetse na Kwizigira. Reka duhere kuri Lorenzo. Ibya Lorenzo byo mumaze iminsi mubyumva gake gake ku ma radio atandukanye, ku ma social media atandukanye, ku ma YouTube channel atandukanye n'izindi mbuga zitandukanye za internet. Ibinyamakuru byandika ibivuga byose mumaze iminsi mwumva ibibazo Lorenzo agiranye na Rugaju, kugeza aho Radio Rwanda yahise imuhagarika by'agateganyo. Ariko ngo tuvugana, Lorenzo yamaze kubona akazi kuri radio Sam Karenzi SKFM. Ubu tuvugana kabisa Lorenzo bamaze kumwakira nk'umunyamakuru mushyashya w'ira radio. Yatangiye gukora amakuru kabisa. Uyu munsi yatangiye gukora ibiganiro bya siporo kuri radio nshyashya ya SKFM. Abakunzi ba Lorenzo Christian bamwizeye yuko azagaruka kuri Radio Rwanda. Byararangiye ntago azagaruka. Yamaze kubona umukoresha mushya, yamaze kubona igitangazamakuru gishyashya akorera. Yagiye kujya arekurira zandani, yagiye kujya arekurira amakuru yo hanze y'ikibuga. Abamukundaga namwe murabyumva, ntabwo muzongera kumwumva kuri Radio Rwanda. Niba nawe muzahindura mukajya kuri SKFM simbizi. Gusa icyo nabwira cyo nuko Lorenzo Christian Musangamfura yamaze kubona akazi kuri SKFM kuri radio ya Sam Karenzi. Nanjye kujya korera urubuga rw'imikino, amakuru y'imikino. Yes. Undi hakurikiyeho Rugaju, Rigani, ari nawe muntu twavuga ukunzwe cyane nyuma ya Axel, ufite abafana benshi kubera ubuhanga afite mu gusesengura, kubera ubwenge afite, amakuru abafite, zandana abafite abarekura, uburyo atanga amakuru, uburyo asesengura ibintu bikumvikana. Niwe wakurikiye mu kuva muri Radio Rwanda, aho yafashwe n'inzego za RDF zigiye kumubaza amakuru atandukanye ku bijyanye n'inyerezwa ry'umutungo rya APRFC, amafaranga yakoreshejwe ubushize mu mikino nyafurika, aho bavuga yuko Rigani we n'abandi banyamakuru batandukanye n'abandi bayobozi batandukanye ba APR bashobora kuba barakoresheje amafaranga nabi ya APR. Ariko Rigani ntabwo arahamwa n'icyaha, inzego zibishinzwe zacyari mu iperereza. Nahamwa n'icyaha azafungwa, azabihanirwa, ndetse n'ikitanamuhama azaba umwere nk'uko bisanzwe bigenda mu mategeko. Rigani nawe akaba ari mu nzego za RDF, akaba akurikiranyweho ibyo bintu bitandukanye byose murabizi, kwari kugira ngo mbanyuriremo muri makeya. Undi munyamakuru wavuye mu rubuga rw'imikino bitunguranye ni umusiniya kabisa, yabaye umwarimu, n'umuntu waje muri Radio Rwanda kabisa muri Euro ya 2018 no mu gikombe cy'isi ndakeka. Yitwa Kwizigira Jean Claude Louis kabisa. Uyu munyamakuru impamvu atari muri Radio Rwanda, we ntago ari gukurikiranwa n'amategeko, nta bindi makosa yakoze, nta bindi byaha yakoze, ahubwo muri iyi minsi yashize Kwizigira akoze accident ikomeye cyane, avunika icyitwa cheville mu kinyarwanda. Ni kano kabumbambari, kano kagufwa kari hejuru y'ikirenge kabisa, kano kaba kari ku ruhande, kano kagufwa kari ku ruhande hejuru y'ikirenge, kagumanuka kano ko ku ruhande, cheville cyangwa se kabumbambari. Akaba karavunitse mu buryo bukomeye cyane kabisa, ku buryo Kwizigira ubutuvugana arware mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Bamaze kumubaga kari akagufwa, bamaze kumubaga neza kugira ngo
igufwa barisubizemo neza, bongeye bariteranye neza kugira ngo azabashe kuba yagaruka neza cyane. Abo ni abanyamakuru batatu b'inkingi za mwamba kabisa, inkingi za mwamba urutirirwa mu rw'urubuga rw'imikino. Ese radiyo Rwanda ko iri mu bibazo muri iyi minsi, urubuga rw'imikino ko ruri mu bibazo muri iyi minsi, ninde waruteye umwaku, ninde waruteye imikoshi kuko abanyamakuru bose bashize? Ese shampiyona iramutse itangiye abanyamakuru bataragaruka, batarasimbuza Lorenzo, umunyamakuru Kwizigira ataragaruka, ese mu gihe Rigani abataragaruka amakuru shampiyona byagenda gute? Hari abanyamakuru bajyaga baturyoheza ama Champions League, Confederation Cup, byagenda gute? Bakunze b'amakuru z'abasengere ewana bakire neza kandi wenda zanashaka n'umusimbura mwiza wa Lorenzo kabisa, bibaye byiza yabamurusha cyangwa se bakaba bari ku rwego rumwe. Iyi ni Sport Vibes TV, kora subscribe tubana umunsi ku munsi ukora amakuru ya sport updates zitandukanye, ama live streaming n'ibindi biganiro bitandukanye. Kora subscribe tubana umunsi ku munsi. Yimware kuri mikoro nitwa